yo gono omulimu gwe gwali kukola wamutika ezira member wa parliament ajja kusomeseza baana bo boli kwenda okufuira ena notikakubireko honorable angulire y'obulezi okay aida kubugula ina nabugula nga buli season dozi wa msaba agula bulezi bwa nana olugoba mwana school fee kakubireko honorable akahala kange kati mwana lemna akana kecha musanvu kale kati ayime kecha musanvu kati ayime wazalo otya wa planning otya wa planning ate wecho musanvu ojja kumusomesa otya boli mu campaign wa planning ki nti MP banalayirirawo MP balonda mu January tegera nti balonda MP mu January n'abaana we bayirayo ku isomero eibanga bakamala okulonda MP ba president mu kiseera n'ekirala ekyo n'abaana we bayirayo ku isomero byombi planning ati mu January ojja kulonda muyanga wangula obwo MP boli kumwendeza aye planning ane mu kiseera ekyo wali babona emitwalo 10 gyo service egiza yo mwana ku isomero kuba byombi bijja kutuka mu kiseera n'ekirala bwe kitaba kityo oyida kubisa muyanga abenga akalina kulayira omusabe school fees do mwana wa P7 yakati njibula omukyawe nga akalina kulayira kubya bufuzi bya ife DP kitya kubyogera ku tulina abantu abali mayire olw'ebyobufuzi bali mu campaign yana nkali bagire malira mwene nawayiko kewa ife ebula moji waliwo omukyale yafa mama wa mukwano gwange yafanga bali ku motoka ejja kuwagira yava kuyagwa yafa bamuziika kwanga ina bali kuwagira TD be yali ali kuwagira kiche bakoze mu kuwagira mu kuyamba family ye n'abaana be yaleka a matter of a friend gwenta jja kwogera yava ku motoka yagwa wansi yafiirawo ng'ajja kuwagira omu ku ba candidate gwenta idio banga bukyafa yali aweleko aba family ye akalegeta ak'omwono ak'enusu 5. What do you consider? I want to ask you, what do you consider in making your political choice? Kiki kyogoberera ng'osalawo okulonda omuntu oyo kubanga ebindi bye muli kugoberera bya busiru banange mwekize tubyogereku olw'okubanga muliraanwawo tikimala ayinza okuba nga muliraanwawo ayinga n'okulamusa ku kyalo talamusa ayinza okuba muliraanwawo ayinga n'okuziika taziika ayinza okuba mu kyalo nga muliraanwawo ayinga we n'omwidi nti obwongo bwe butabukatabuka is slow sekyokuba neiba tikimala banaifa bateekateeka ebyobufuzi kyebyenda nekyokuba nga omunnabyabufuzi ono byakoba nti byajja okukola bigemagana n'obwetaavu bwo ng'omuntu n'obwetaavu bwo ng'ekitundu. Singa omuntu adde yakuba ati ndakujja kuyigombolola mbone nti batuwaayo ku kunaikontedo de bagaba nga munfuire kansala eninzola ebbeko kyozira ninzola ebbeko kyozira emwampo bwa kansala nza kutyama omukanso nategera engeri naikonta 10 ndikwaba kusaba ino kuona nti batula kwe naikonta bagireete buyuge ngayo edi nti ekizibu kyo ekyakunoonya maadi ensulo yakala kyakunoonya maadi mugatoola wala olwo mugemagaine ono kyali kusuubiza okukola kigemagaine n'obwetaavu bwo. That's the right person okulonda era ekyo kye bagoberera kyebeeta manifesto. Don't just vote a friend. Zinawa kanti wagira muntu atandidde mu politics muno mwembayire tiwagira muntu atandidde liina. If you can't call me by name nze muyanga omuna byafuzanyiza obutabana mwena maina aye nze nga ndi kwagira bana bali wano gwa iguru kuto ndiri nti bwentuuka yawa mwami Museveni president wa Uganda aida kuuna musamulala nkati ebusoga wali batya taiza kuuna musantima dadakika nga tambuuza bifa kuteite how is obulangira ali bulungi teite ali bulungi ngantegera nti onandi dinti ononi muyango wateite so likwenda nje mpagira omuntu wenje okusooka okuyinonola ku nti ate muna nize miyanga lutaya osawa teite ambuli atyo sa nicho ki oteite nicho ki there we can't
all the time I supported Besigye ng'olumutuukako ambuuza Mwidikula, how is Warren my son, cause aliyo bulungi, how is Busoga, Busoga is fine, how is your mother, cause mama yena aliyo oyo nandidi buzanga kwa bali Masaka nga bali ku Masaka rale yasemba ya General Muhoozi ine Rugabe yali yamaani ino nali ere mu bantu yatuma omusirikale babweta muwumba mu Christopher yakati Christopher yo yete mu Yangole yandeta mu banji na mulamusa my brother, we have unfinished business konze muna weno obuze tiri kukubona I'm a bit busy we shall see. So didn't Muhoozi ni woba mukobera muyanga kenzira waidi muyangwe bamukoba ate bwamba nanga ndi mubanja asolo kwa olanti olini muyanga nibwe mbandi na yayogera n'omuntu gwaidi that one I can now support nsobola okumwagira kwanga nti bwe ndienda byenendo lwa abantu nsobola okumumatiza